a što luda kuća je. Otac vozi kurijeru, sestra gre pedikeru, a mat će se smutit, a ja voštariju gren i od srca za sopen, pa gren jednu popit. A što luda kuća je, sin sope otac pije, ter se šminka, mat kriči, kako šoldi nikad ni, i po dane, i po noće, i po lete, i po zime, tuka se zatrese, dok harmonika sope, a što luda kuća je. Tuka se zatrese, dok harmonika sope, a što luda kuća je. A što luda kuća je. Capra, najveći lanac salona bijele tehnike, kuhinja i namještaja u Istri, s 8 prodajnih centara u 6 istarskih gradova te razvijenom veleprodajnom mrežom. Svojim asortimanom i uslugom omogućava kompletno opremanje kuća, stanova i apartmana. Posjetite nas u Umagu, Poreču, Pazinu, Labinu, Rovinju i Puli. Capra, da doma bude najljepše. Jedan za broj. Mi smo u eteru, dragi tri moji. bedasti. Dakle, ovako, 4 linije su zagušene. Sad uspravo dobivamo informacije, ali gospodin Nikola... Ima mobitel! Dakle... Novi kupio. Dakle, ajmo sad ovako. Malo rabljen. Dame i gospodo, ukoliko tehte pritva eter, nazovite sljedeći broj. Ruf mi on. 091 66 55 444. Ponavljamo još jedan puta. 091 66 55 444. Nazovite još danas, a uz to dobivate i pečenu kokoš. Evo ga, ti prvi nazove na 09166. Jao, što smo brzi! Dobar večer, samo da vas uključimo. Na bubicu. Čekaj, samo malo da uključim zvučnik. Dobar večer! A, čujemo se, rečite dobar večer. Dobar večer. Pozdravite. Dobar večer. O, sve bolje, vi? Grepo malo, a? Vidite kako mi kad recimo spojimo, ste vidjeli, ja s 2 kabela odmah dobijete vezu, a tamo ste provevali sve ništa. Če da izađem na televizor? Ma nema, gledajte, ona je pitala da li mi još delamo, ja u fušu spajam telefone, pa ako treba, ćemo se dogovoriti, broj imate. Dosta sam jeftin, mislim za telefon spojiti. Jeftino se daje. Jeftino se daje. Ženu. Dakle, ostavite ja svoje mislim da je podatke. muški. Ja isto mislim da je muško. Čas ste muško ili žensko? Muško, žensko, malo prehlajena. Samo vi, draga gospođa, evo gledajte mene u kameru, nemojte njega, i onako je ružan. Ostavite svoje podatke u režiji, oni će vas čuti sada i stići će DVD, CD i kalendar na vašu adresu. Vaši podaci su... Hvala lepa, sigurno samo pozdravim i samo tako nastavite da je to. Hvala. Adresa... Ali adresu morate gore ostaviti. Ma ne čuje gore, sad recite. Kako će to biti gore? Da čujemo adresa, je? Ne, gore ću je pustiti. Teško ćete gore, ja držim telefon va ruke, tako da teško. Morate zazvati pokle emisije. Spojili ste na emisiju Nita. Ne ide. Postavite podatke. Ne ide, sključi. Ajmo ovako. Sad si ljubavno, ja imam mobitel. Ti imaš mobitel, ja nemam. Ajmo ovako. A recite na kemu smo DVD poslali? Ode žena, ništa, to je to. Isključi mobitel, odnesi ga tamo. Dakle, ne može. Halo? Ne može. Dakle, ona tri koja nazovu nakon emisije na 0605079090 dobit će DVD. Tako da Nikola može isključiti slobodno svoj mobitel. Pusti Nikola je sad u akciji. Nikola je u akciji. Nikola dogovara gažu. Ok, idemo mi dalje. Dakle, dragi moji, spustite mu bubicu dole. Dogovaraju randevu. Dakle, ovako.
Ne, njega se ne može. Kao što ne možete... Ozbiljno, ne. Nego ne možemo sada, kao što vidite, mi večeras nećemo imati karaokaša, odnosno osobu ili mladog gospodina, mladu gospodičnu koja će večeras prezentirati sebe i time ući u natjecateljski dio šoa. Dakle, večeras, jer ja ne mogu doći do riječi, showmeni, odnosno natjecat ćete se, ali samo za zabavu, dakle nećete glasovati za njih, natjecat će se niko drugi nego članovi Koktelsa samo za vas. Isključi mobitel, ja sam sve lijepo rekla. Sve si objasnio. Večeraska samo za vas, mi. Evo ga, nemam... Tako je, ali ja moram reći da je Maja prošloga tjedna osvojila 79 vaših glasova, što bi značilo da vi možete bolje, možete više. Maja je bila prošli tjedan ovdje. Kako ćemo mi osvojiti glasove kad telefoni ne rade? Nećete vi osvajati glasove. Ako nema nagrade... Onda radimo žiri. Ako da igramo poker za niš. Ali čekaj malo, bit ćeš predsjednik žirija. Predsjednik žirija. Ja ću ti dat nagradu, malo. Ajde, Bog, doviđenja. Zlatnu malinu još jednu, ne? Dakle, uđi. Ajde, dakle, Majica je osvojila 79 vaših glasova. Večeras nam je otkazao, kratko jasno ću reći, gospodin zbog bolesti, što se dešava. Ali molim vas, natjecatelji, nemojte biti bolesni. Kljukajte se ne aspirinima, nego čajevima, medovima i sve skupa, nemojte mi biti bolesni. A večeras su Koktelsi odlučili pokazati vama svoje znanje i umjeće. Kako se ne sme. Kako se to zapravo ne radi. Tako je, dobro. I mi ćemo sad kao napraviti neki show. Nećete glasovat ćete od idućeg tjedna, ali vidjet ćete kako to izgleda u režiji Koktelsa. Ne, ovo će biti tragedija. U 3 čina, ne, 4 čina. Tragedija u 4 čina. Evo jedne melodrame. Ok, ko je prvi? Ne znam, ja neću biti prvi, imam tremu. Imaš tremu? Ko je u žiriju? Ajde, ja sam u žiriju, ja sam profesor glazbene kulture. Ne, odi ti, daj. Nije ni čudo čak nam deca. Evo Teore prvi. Evo, ne, ajde ti piči tamo. Prva natjecateljica večeras. Dobro večer, otkud nam dolazite? Nisu natjecateljice, no su natjecatelji. Natjecatelji, otkud nam dolazite? Čekaj, otkuda je on? Iz Zagreba. Iz Zagreba? Mogu biti iz Zagreba. Možeš biti iz Zagreba, ajde. Evo ja iz Smegdereva. Iz Smegdereva? Da. Koju pesmu ćete da nam otpevate večeras? Koju pjesmu ćete kantati? Kantaću nu na englesken, hrvatsko-englesku varijantu Wolves Dies Alone. Izvolite, podi je vaš. Maestro će se samo malo prehititi na kauč. Čekaj. Dakle, moramo se spaviti ima i prezime. Vjeceslava Huljić. Ne, čekaj, ne. Može, kako? Evo, bit ću Boris Rus. Da se spaviti besedi, kako pošle besede? Tišina ko sidro veže nas u meni polako, kopni spas, oblačim kaputi, odlazim da sve zaboravim i opet Dunavom plove brodovi, a ti više za mene ne misli, ko lišće sam, vjetar me raznosi. Wolves dies alone. I opet Dunavom plove brodovi, a ti više za mene, na mene ne misli, ko lišće sam, vjetar me odnosi, raznosi. Wolves dies alone. Dame i gospodo, naš prvi natjecatelj. I lupi Morirono Soli. Riz Bonovković, znači oba dvije verzije u jednoj. Boris Rus. Oba dvije verzije od jedan puta i hrvatski. Bravo Boris, aplauz. I lupi Mori Soli, talijansku verziju imamo isto. Ti ćeš biti žiri. Ja ću biti žiri. A imamo i rumunjsku isto. Žiri, dakle. Samo daj. Ken Li. Da. Divu.